ka video te min lo hlut sak thina min lo thli sak thin tu te in zawai chunga lom thu ka soya tuntroma hian Washington DC a plane crash helicopter le thona anin sutna chungcha khan ronda ve te ti kadong nuala chungte wang chuan ka thei angin karon da ve dona abula tang to phin min lo thli sak le don nia nimin tlai khan Washington DC a Ronald Reagan Airport bula passenger tho thei na le helicopter anin suwa mi somrukle pasari anthi ni arin ani engthil nge atlak chan ero chian alani lova flight tracking data atanga alandan chuan helicopter hi anin sutma minute le ma liam ta atang to khan phalna pek chin aya sanga athok ni in an ngai ma se engthil nge khengdik lo ti hriat tumin chui chian chun zom zel ania thunei tu ta chuan America Airline jet atanga flight data recorder te hi an mu chuak to a so natlak na Potomac luya ruang an mu chun zom zel bok he thlo thei na hi Bombardier CRJ 700 ania Wichita Kansas atangin alo thlok ani American Airline flight 5342 angin athoka US Army helicopter hi Virginia a Fort Belvoir atanga thok chuak Sikorsky H-60 Black Hawk ania B Company 12 Aviation Battalion ta ani BBC US partner CBS News in Azir Chiana helicopter hi phalna pek aya sanga athok ni in alang air traffic control chungchanga inbiakna online ati chua recorda chuan an in sutma second claim laoma khan controller pakhat chuan helicopter hi American Airline thona aom thu a hriat tira helicopter pilot po hian aom theni ti chu fin fia masiturin a chang let ni in alanga ma se rei vak lo nuwa thona hi an in suta ani transport security scene the fee poina helicopter hian abula thlo theina om chu a hian ni angai ani Defense Secretary Pet Hexet chuan helicoptera thok mi pathum te po antel ni in emergency official te chuan BBC an fril ani flight atel ni a hriat zinga hian scatter te pilot no pang pakhat flight attendant tele pian cham lom tura otur ukil coach pani Evgenia Sivkova Vadim Naumov te annia world champion hlui anni ti el hi Jonathan Dam chung zonga adu thusam ani thu api hian asoya helicopter hian Rain Ohara chu crew chief ani ti CBS chuan antarlang thlona tlak chan hi hriachian alani lova official ta chuan jet atang hian data record le cockpit voice recorder black box tia hriat chu an la chuaka achan om thei turte an enfia dona mishing ti swalpo atel National Transportation Safety Board NTSB chuan thole ni khan ni khat chunga chui chian na masaber tan ania ni somthum nuwa report masaber ti chwa antum hexet hian helicopter hi corridor dik taka le attitude dik taka athok em ti chui chian na beisei thu asoya NTSB ho tu ta chuan thlo thei na khan helicopter hi standard maneuver in corridor pakhat atanga corridor danga akal ni in alangti asoi official chui chian na chunzom zel ani lai hian New York Times chuan khati lai khan air traffic control stuffing kha apangai lo ti atarlang ani Federal Aviation Administration FAA report masabera tanga chuin atlang puin helicopter le thona thlok te hi mi pani in an enkola ma se thona tlak lai hian mi pakhat chawin a enkol ni a soyani ti in NYT le CBS chuan antarlang Washington Post le CNN te po in che swal na thlen ma darkar somni pali liam ta khan thona dang pakhat airport atum tumpo helicopter wang thavin tum thailo pha to ti antarlang bok ani President Donald Trump chuan Black Hawk helicopter hi athlok sang lutuk ti asoi 200 feet limit aya sang zoka athoka chu hriat thiam a harviau emni ti in asoini helicopter hi a limit aya sang in athok ni in alanga hei hi
CBS News in van tlang khiata thlo na data at sin chia na atar langa flight radar 24 atanga data landan chuan helicopter atanga asan zong chut nunun ber chu fit zalivel ani ati engwangin nge hemini hian thlo na hian a thlo san dan tur bituk bak sang za somnga atanga zani fit velin a thlo san zo ni ti in senior air safety investigator Louis Greg Feit Chuan CBS Ashila US Defense Secretary Pet Hexet Chuan Fox News a tu emochu ani dan tur aya sanga a thlok ani chui chian na atang chuan a fia thei nge yang tuna chuan kan la chiang thei bik lo ti in a soi trama hian ama in anram chu tapin anrum tak meu meu ti thu a soi tela politics lama aking puite pahni po tongkam deng khongin akheng zeu bok Joe Biden le Barack Obama te president lai khan FAA a air traffic control lak tur standard ti niam ani thu asoya hei hi chiat na thlen tu ani thei ti asoi bok ani ole khati jong cartoon tumatana video karon da thei chu lo ni le ta a ka video te min lo lut saka min lo thli sak thin tu te in zawai chunga lom thu ka soya lalpan mal som vek chero se next video kan in hule don nia tunatan chuan bye bye vek ule bye bye